I ljudi, pozdrav svima, dobrodošli u prvu epizodu Lucky Bloka, ja sam Stefan. Kao što vidite, otvorit ćemo 20 Lucky Blokova. Pa ajmo da krenemo. Šta je bravo? Dobili smo lapis. Ajmo dalje. Dobili smo zlatni blok. Ovo je veliki, kako se zove, zaboravim ja uvijek. Ovo je Lucky blok. Opa! Šta smo dobili? Ovo je puno, da vidimo. Dobili smo 24 zlatne poluge, 16 dijamanta, 17 smaragda i 18 gvozdene poluge. I nestalo nam je skoro svakih lakih blokova, ovo se rimuje. Ajmo dalje. Dobili smo balu sena, ali to sada nam neće trebati. Idemo dalje. Dobili smo kožnu kapu, kožne čizme, kožne pantalone i kožni prsluk. I ovo je zadnji Lucky blok. Dobili smo ribe. 3 ribe klovan, fugu riba, sirovi losos i sirova riba. Ljudi, nadam se... da vam se svidjela epizoda. Znam da je kratko trajala, ali duže će biti, točno sljedeća epizoda će biti duža. Nadam se da vam se svidjela epizoda i to je to. Vidimo se!